twina aini ni manenga o seconds nini nikenda mawete masito mo matutabia maumite eva owe woka nikenda tilikendi ni wa unenanya witu wa umundi nyenita wa Caroline Mweni wa Muteti na nina udhocha tumawoni kanaona na nyena yitu rambani ya ili itatu kenda imu itano wate andevi kana mitandaoni yitu ya mikumu kanilia ilani Mutongo TV ngalikone ya Facebook na Mutongo TV Stroke FM ngalikone ya YouTube na indetitia kwa nanga ndateka nenda tambe ngalikweya netiriyo kaba kamera kakunika ya kega musiayesia na tiambe ya unenanya witu wa umundi. Ya asante muno Caroline ndo akupika pa Mutongo TV masitwa nitawa Joshua Zomuke meu nimete ba masaku na nimekali wa ba masaku lakini nisiaitwe kwa ya Kalama kimutwa Love. Asante tutabia sita yako na kwa msiayesia wa Mutongo TV ninaokeja neta wa Innocent Musumbe wa Kemandi kuma kwa ya Masi na kaingine ngole watu wakutambo kata Lungata ya Masi. Okay, asante. Na ndi tutakwa nangateka nenda tunene maundu ama tuambie kindu cho mundu na kindu chambe tiambia kindu kitwa oversight. Atongo nimeka kindu kitwa oversight na kindu kiuketetwa kuno wiba ndini wa ndi ya Kenya. Tuambie na kuchifu. Asante. Ndo wa kutumenga katopiki kauni kanatu the watu inenanya opo wa oversight. Oversight titona kwasia ni lungwile kana itatu ila itona kwedewa no se isia yewe mono ne wande yaito kana ila se wala nyone wa katiba kaito ka Kenya. Oversight ya yolo ya national government ila geza isia yewe mono ni mondo weta wa senator nemo wa isia oversight na yakeli ni oversight ya county ayaje ya isayewe mono ni MCS na tuyambe ya yolo ni asia isu ni ya isisia choni chao kekuma baya silikaleni pa ya pe lanzama nene ilaje ya etongwe ni Musumbi ilaje ya ma minister kana ma CS cabinet secretaries nimumedwa mala na se wala nyewonde wande na mala nya ni wona etae ni kana sioke kwano na yoga kwano ne bogi endikela Mutongo weta wa senator wewa asia yisi cho nikelungu keva utona kosa ni kana adnengelelia county yake na ende bokelunguni ne bawo kita ni kana county yake etona kuvikewa nisinduila na social niwe kuma kuonde masise ni chao kinengani yetu ethani sindo sikweto ndeni wa account ekamisala yeyoka na ekasindo tuotungitu nini ni chao ni development nyo itona kweto ku account na ende ndasukuma mbesa isu nikana zibe kuonde account nikana sioke kwaselelwa ni administration ya county government. Elawe ya etongoyo ni ngavana na minister make. Nini na ukule kana ni watu elesia oversight ni chao na yika wania au wasisia ande ya Kenya oversight ni toya we undu bailite. Oversight na sisia ande ya ito ya Kenya. Elatu wate ya katiba sindu situ diende ya anesa na nisuma anesa lakini pepandu sioka ikekala tasiekwa na genola bibi awepo ni Atongo alatu sakwete nimekweka oversight undu violate na yeka oversight undu violate ningezu titawe na kisomo kiani chafaya cha kumana oversight imyao ningezu ndasa kwa nota wibi asemba nitene sieto ya kweto mheshimiwa onebunganya lakini hadi kama haya bibia sikaloni sia kwatia nisia siendu hivi na mivango ila yailete tita wina time na nibosi mbingi ivalokela. Asante. Tuke kwako Mr. watu ya Ndungata. Okay, lakini kati kuite Musumbi oversight wa sisi Atongo
maseneta na ma MCA ndini wa county governments. Oversight vandi ya Kenya wasisia ni twaiwondo violate na no kuno mom a Kenya makunekite nundu wakwithwa oversight maybe yendewe nesa kana yendewe nai. Asante Carol, mundu wa ikule yeru. Ekana asikana oversight ni kenge muhimu muno katika development ya ande. Na nicho kitu ni katiba ka 2010 kalaka through a very popular referendum. Kaetie issues ya oversight ni kana wese there are checks and balances katika otongo wande ito. Newe isimu mbote ukele sasio neno tende ya kodhipa loko ukona very favorable. Na ondo mwenzangu hawa yanasia mindo ma MCA ni mama na ndio ya wako oversight county governments na yo katika serikali ila nne alama na ndio ya wako oversight government is in the National Assembly. Mama National Assembly ni yo ndio kwa budget na neo isiasi ya mabuku ma audits makasisa kila mana abeto kipisie kiko kwenye serikali nicho kiponeto na kiponeto kwanza hela ya ile ndio ke koloni ya ku namba kani admit kana no matatete o makabika bando ma MPs maito na ma MCAs maito lakini bado we ground nene mono etialete ya ukava nikangama wiki kubika the expected objectives ila Kenya menasio nondo wasisia kaingene toka tokewa serikali ya Tanzania neto approve ye budget ya for example the national government eka approve budget ya 2 trillion banane be hapa lelo banane be hapa osne be hapa damsi masilanga banane be hapa kena lakini mwaka yuko that financial year tuelewa na kicha keke so we say there no na vena overlook mono katika tatimanyitu alama ileba mayate ya budget isu na kodi ya kene kinayake ondo kwa vitu kidise katika budgets so kila kieta mono siendo hii ni support mwanzangu ndo anasekana ukezadia maybe might itamena know how maana knowledge ya ni chao kila mailete kwenda mayeka katika positions ila mailete number 2 ni issues ya corruption. Netuona kainge ukezadia mindo kwa kisungu serikali bila implement ya perimeter executive na yo assembly kana mindo both county assembly na national assembly this legislature we say ya executive meta na overriding principles balave legislature there pena issues yao maneno ya haki naingia katika mwe tusisi wasia kidogo tisioke kwako chief onda tiko imwe gukulie malama ingeni titende ya kwa sakana atongo ni mabalukite maunduni fulani alaithe taine ndi tuko expect ya matwike nene no matatete mundu musumbe atuya atongo ni matatete balabe kutata bethe ya byo no seo na byo no thuku ela matatete na makeko seo enende nimewa mende we muno ndo amundu fulana na mekite nela matana kanesa enende ni makunika muno na bundu bongo la sai kulyo yae now toilet ko blame enende alama nengie atongo yesu otongo kana ibela kana toilet blame atongo yesu nundo at the end of the day tuenda ndo matokomo tukwa chief asanda nundo wa kodi ya yuni ngoli yuna nundo niyo kiyita usiwe wa mundu ukusiwe motwe ewe alala kwa muno nundo ondomu mwenende niwatia idhia enende alatukuna akula netwamba awaloka natabalukila kendoni kemo ela tuza kwa atongo imaito tisiase tasa kwa o mungu tuasa kwa we no twaeti kwenda kutotetea kana aendetewe kosa kibila na kwata musala wake ayena muka pili watu ambao waloka kila kingi to balukila niko senda nyana siama nile chama ki nijo cha musumbi chama kibi kitu cha ambaye chama ki ndio ngamo chama niki atonyedwa atena no na chama kibi chetu enda kitu ya mundu wito cha mbe
na yiki te ambiyo balukila ba pandu ba umanga mutongwe ili eni yeto balukite tamukuni wakula te imanga mutongwe namba ile ilafa manga mutongwe ilafa mutwabaya yemwe ngenda ku participate ndo bailite mundu zumutongwe aenda kukoma ugedia wenda participate ya sindi sikita haweka mundu niweteleta allowance mundu nukumala ayo lanji mozo wangu ku saanya niko ya matumbi na sausage nize yola mundu katejekaya mungu ya mundu ndio ndio asante mshumba tu mautilana beki ndio nawe ta osalelo chief wa wiki asante niwe de muko kesa ile ya nilo nikanande de tono bukumanesa no ndakaba kedha bena kwatela doctrine detawa separation of powers okay there kedha ni ambunge nando independent meeka oversight yo mateko edukeisia executive ni chao kelo kwenda ku force down their throats kiyu ni cho kitonya kuteria ande lakini no ko kedha executive nungu zime mama kwa tembesa kaza nime unataka ku influence e assemblies on sindo ila momenta ko beto kidi kwa huyu no mbakatu keda na ndomena principles na mundu wese we asakuetwe nikana adhiba akekata wazisia mbunge sia ila kwa ina alama ya tawa the seven bearded sisters in the late 70s early 80s no wana mbunge vinando credible and maungamio te principles siayo lakini you of late nona ukeza kwenda utepetevu wa principles mondo ya baya huweza ni chali kadena peke kingi wa kolya cha you try later to blame alasa kuweka na alama sakwana be kindu kiwera wakana atongoi ni reflection ya ndo alama masakuite exactly no of course and maisa kwanda madawata mo so no maka otoka blame onde alama sakwane te na lasa kwe ngweba you tajito ile campaign ni uka said ya and maito masemba ni na ila silingi ya na silingi maana ile mapoto na siasa lakini maenda kweduke siadio ideology na manifesto ya motongo yone mnyao nekana asa kwe principally based on manifesto yake beke ndukito civic education kana ukethila ene ndene maelewa maunduma usakwani ndonite kusakwa yunu kunenga imanele na maybe ndukasakwa nunu wa kwenu kindu ni kitwa ya round bailite egana as civic education especially in and media nemo konete nesa nono kelebi ndanona o mwita to ku educate and of course yokobocho ateti kuoga teka ndo ogezele mama nenda platform ya kweruki wenando mama themba mwa IDC na yona mindo o programs hizo ya kusensitize yandu na kwa civic education kwena NGO ziko ya chiosi isu makanisa na makwetio kuna kendo keu lakini of course a lot needs to be done nekana say kila mwananchi ni wabikiwa lakini kila mwananchi other than that civic education wale kuelewa mnonekana ni education motongo mobango wake ni mwa unaweza ndo andoko ya village measi ela meitwe kula measia to you try kiwa ndena watu to ya ndena asante ina bibi ni baba ikulo ilango kolya yayi okaona kwa civic education mundu musumbi atone yikaona niwone yikawa enendi machosa ata kisomo ki ni machosa akosyo kana masia nyomi na yuto tabia nitisi lo tunenga mutu kana masasia kweli bwo kiuto atabwa nicho tukwatea usakwa nini ulawukite machosa ata chief nyasa atwapikia hapo mambeleli andasuni nabane ase na mwene ndiba yande tonde nyoni nenzakwana nyaka nizuwe onda nditwa ndizakwana lakini nina nete ya bikatikati pumbo kaizadena nevo inde mundu weka kwiyande namatu yande na kutumebwa okay utamutumebeti ndeyande na yiri wini mutongo wini mumba yibaya yande uditena kwati na mundu toma utongo esiandu ndipo ndio wanajiidi tivaluka nesa mundu twatiya andala mama ndiye mpesa anamdeze kana mama ndiye mazila zaidete badeze kana nisiayo ini mpesa yoka ilepwa na sialekwe inananga yela mundu eimosyo ndabetango ndipo tini
ibinda yanga ikuwa gani wewe sakuya na nipo wamiendo sa mose eba kilimi na rezo na ndai miso lakini amosa nikanatongweze cha ana na Israeli ela asakuwa andu ngai asakuwa mundu la wailete na wina kikio chake lakini hivi kinu kila tu sakwa asilingi wala wina silingi nola katutune basi lakini no adikaba haya ndekindu wende yasi ko chief wase ando mike otune bwaka na wase mekata ando keka nditeka kutune bwa tikaza tenda mutongo na timanda kana unataete tose tiye na timanda mutongo okay mundu beza hivi mositu atobeza sira yoro natondo yasiba yoro aete tose tiye lakini timanda tuyinya mutongo wailete ina mundu ina kikio changa imbe na wese nde kasindu imwe nukwekanai mundu madhiyo baya ingi atu sakwa ingi maana tuyo nao baya mayongwa tugewe imongi we kwijesi na kwino na ndiyo yandu mokela mayaze yes mundu imanengi we na mayato ni ladi yetepo ndiyo kati isise nduwani ndiyo biya iwe kwe malelo nitina iwe kwe masilanga tina iwe kwe mbo mwaka biyo bela undo mwanzangu wawasa tiisiona kila kindu tiwai mwako sumbanje dinenu ila trillion sito haya njezi na mamia na serikali ila trillion ina haya tinapangio tiyete alutwana hivi nyetanyenu neta kalama since independent ndiaona serikali etotetetie ba eke ile lazima ogia kwa kemwe ile kila skulu ndiaona kile tuwatu ngine professor tuwatu watu wa CDF na tuwete wakalamata tuwe dhimeo nuana yani you since independent completely nitona Asia beadedwe miaka miongo bandatu makuna magule 14 tugulete wastage onageka de 40 ano makalama nundo de ile kwa mama asante titile mondo asuba utulike mondo numa nikede yo chametiani madango matu ya KCSE ni yende lakini alimu anene malimu ando ngemekuita hired outsiders kana ando ngemomita ko yan nza kana mate part of school na ando ange ingi ni makoniwe ndini wa kutethesia amanyiwa kweka malpractice kana nakoya mutiani mundu musumbe nini sewe na mwana maybe we sileke me form 4 na yeka mutiani weta musei otona kwigwata na utu songea una kuchifu tutabia udhuku wa musiai kana wa mwalimu kwesa kukonwa ndeni wa kutethesia mwanafunzi kuya mutiani ni chao tuambie nako kana asie eso ne news very unfortunate nondo noese mbele ya kana na quality ya song alame katika ndesu na elamu mutiani okoywa pe manje kana pe crop ya asom eko kwata qualifications mataile kwa menaso na osune kotonga ndinetina na ndize kiukesio weneke nondo ebinda bena bwetina ebinda ila tunaina cabinet secretary mototia Professor Magoha kendo chucha yake nani nanwacho ukeseve ya paina utepetevu na that kind of sluggishness katika metiani na no seo ukeseve ya nondo sheria sito ninenganite provisions ya mundu lo kwethewa ayeka kendo kithukireta kiu atoela waile kwasewa kiu ni kendo cha iloswa na pinya mwinge muno na alama ithewa maiko na sindo cia muthemba usu mainengeleanilwa katika sheria na maitwa wa kulando mathukite kithemba chuma twawa na indi yu mindo no isiba Kenya twina culture very intrinsic ya corruption na yu siana sito siende yona inspire into that kind of culture nondo ela kana ke konwe mutiani kakonwe no keke shortcut ke kakwate mbi yu kakwate nondo ne konwe mutiani yu twetha twende na inculcate or culture ya corruption ni na nekendo chailo condemn wa muno nekendo na chaile kwesiande it should be even declared a national disaster nondo osune kutunga ndinetina muno you can imagine mondo ko the university yake ese kweka a degree in medicine oko tweka ne wayu okwetha a surgeon nake akitie kwa motiani noze mondo sio ni ayo wa ando ingi muno eko ne kendo kithuku na nye from my own capacity na tani musiai nengwasia it is very wrong na nicha ile kuungamu
Necha maybe kitumie alimu kana andu asoma kwa netu ndini wa kutethesia amanyiwa kuya mutiani nicho kitona tutona kwa sia kini cho kitumie edi alimu malikela na menda kuona nundu kuituko na kuona projectors ni makae ku project answers kwi amanyiwa maende na kuika mutiani tutona kwa sia nicho kitumie alimu mabiki yabo. Well, no ila culture ya andu kwetha mena wendi no mwese o mwalimu aisa obikia kumwese kwena tetesi sia mindo sukulu imwe ona sia imeiwai umeimba sasa kwa facilitate metiani kugetha ya kila moseni ume tangilile ngilitato mwese sia kwa mwalimu ni kana sia mwalimu nwambe ya kweka sendo isu for no culture ya corruption kugetha ya mwalimu enda kupata mbesa inge yakaila weba wa enda sukulu yake maybe ndio nikana betiwe nikana next year kwa enrollment nene na basically ni mundu otena principles na nenge serikali ine siendo ele kwa sisi munondo ali mutio tuiwa meona mathina ma kutinda makuoleti wa wani sala yo mundu again utemu ebenesa no te motivated ndo wa ile motivated mwezi no mbaka kambiwa mandonzi ingi osia kando ona kau ndienda kutrikita chita chote singisio mundu ano haibo badhi lakini mundu wa discipline na culture yake ya kwenda upright weza ile ndio kweka kendo kero takimu chief musumbe atu ya monene wendi na tawe musiai nenda ndabyo kwa uno otwendeketha mwana usu ni wakwata kana ni wakwata B minor ita uteani mwana usu nitwa mukosea ina way ona ko nitwa endana nitwa munenga ko konde nitwa sa school yo ni bitie mwana usu ni wakosewa nansia mwana usu eba mbe wa mukosea ndomo eba wa form 4 kana ni wa grade 9 ndamutwa ndeka grade 9 na kwata maximus na hapa wa school yutaila sito baloko Machakos Boys mundu ni woni wa mutiani ni wathi Machakos Boys na ni wathi ukomana na kana kangi kokenoti ekekinyitie nesa kasoma na bidini nene ko kapita nesa kwa Machakos Boys elo kulikawaya nuko kwa stress mundu ni waka kusase mundu eyoko kwa mama mundu wisi isone mundu wisi itamukia nesa akameli ndeze ukimewa wewe yaba mugini yo wana ni mweka nesa na mwalimu apata ngumanzeo mbe mwalimu ni wasiyo wa school lakini cho ndiki ka school ni zuni nai mundu la wa ukomo kiboko kise eta wa mwalimu ola weta wa principal wa school yesu teacher ni mama kose inokosa nundo mbe ethamisienda siambe konya metian kana siwoke kwikyo kene kigitonele ile kisilange 18 na niyo walawiye namba ile ndo administrator mose wa galilia alimu for staff room where they are so media ondo bailete nando ayembeze ile sio kasi ku facilitate kwa materials masi anda kusoma niyo wisa nanye ndo na mundu yito na naona nikweze bidu wa kwili atanga utona ngagwe aniyo wisa nundu keka niwanga mige nenge pata na Machakos primary tusawa na tuna Lobe primary syllabus ilezo Machakos primary noyezo Lobe primary kana ka Lobe yetu makata score for 20 nige na kama Machakos primary gisoko for 20 na kiimuna niki sia na hii odede ya kweli kwa sia ya mama sia mmeke kelunguni kimwe kicho sia subcounty sia ziko yanza ni mama sia andia ni anala mekota ni misia mindo ala oi na syllabus ile kusoma dia no mbona serikali yetet kwa mwalimu ni wa failure namba ile failure eta wa mosei nondo ila kuyewa kwe na facilitation ya kuongelela mabuku ange makosoma edhani efuku enge extra eka syllabus advanced ola mosei data bwo ndeko ngoma ndasi ayo kondina mbesa ende wewe agote kakupunguluto wewe agote taska mweju wewe anda ya mandasi baya ende ndo mandakana kana kaya kake ni nikailete kukwata kisomo
kwesela omambine wake we mwene no relax yete kwa umusenyi mwa relax ya principal mwa relax ya alimo mwende ndito la moto nondo alimo mwene kuungamewa nondo wakasa ngombe ya egusie molao no vetambase na yana neotambyu ekatambya endo konda akana kakibeta neza nondo wakasa alimo nazemo endo teacher na yani principal na teacher na musenyi haya no modina wakana na indi kana koka kwewa dito kwa mutiani kona gendo na koka kwa nguma zee koke kwa mutiani na indi yoko ndo akakosea future yako ndo ambiwa kanange elake okuguzia baya aya koje ka umero kasi ogeke katwike kiongani waka university kalakana ondo mwenzangu bakunena katwike niko kandakitali niko engineer kaka nyumba etutumbe ithionde na ogeke wawe bundene mosie kwanza ziyo kutumbuka. Asante. Teke maondo maki so mjile maondo ele kendi chambe na mitoke mesuke abana twase Douglas Kanja nuneni Asia kana pendo mate kwetikela na retirement age yatuka either A60 lakini byala mate kwenda either article 247 section 7 ya katiba yaite kana 60 niyo age ela ando kana government officials balite kuda makiritaya pia ndamekwa poske oni wako niweba ni controversial mondo the other day na mutumia wana miaka 75 na ni mwalimu retired na naambia kwanza yule go okweba ena pinya wasome denesa ndio kwenda bin wasome denesa lakini ni asia o researchers ina ndo alwa masia asio maombo no masia itie o kona ne papala otoanya kuvukuma wena pinya nesa okela we productive to the society. Of course after 60 years tia we bodhelu ndo otoanya peka lakini no otoanya o kwambia sendo ingi o creative ogezele no exercise creativity okambia eka sendo si outside civil service ndo twase kwa kawaida yu mundo ndo usoma hapa ni na university at least degree ambe at the age of 23 or 24 years plus by 25 years wande kwa yukuma 25 mpaka 60 ezo ni miaka yani miaka almost 35 yukela na ukometo o miaka 35 na taunge utia leti watu anya kuongelela wambe yaika so nye for o miaka hii mwenga mwedo either retired 55 kana at 60 neona vya netie ya netie ni kana wizede kwenda generations bingi mambo azizia yu the number of youths alamate mamini ya university na mate ya andike they are almost 40% of the population na asuna ndo need ku accommodate katika civil service ito katika private sector ni kana mambo zaidi na maana ngo ibinda yako ikata ya kwa huko ndio kwa hiyo nye for and retire at 60 nye in fact ilango then ya 55 ni ngambe ya kwa siendo imwe sio ndo imwe ende yundi ya manda na tondonge ndo anyakweka nikanaweza ile ni nambe yo kuinject katika society ito na ku provide yo mawe yange katika society ito. Chief ndataka ile wani wako niweba wani wako ni asia mundesu nigoneta wende to manda kama kwasi ya kuendeza peka zidia ka uwa zidosu na nikotenda collect nyandina chief ndina retire na age of 60 kwa mundu na chief matete kila kuno ofisi mundu wa corruption mundu enda kalaka sidia itola tupeza wote au kutu amakwani twende aende na kuete au na nicho kidunyo kuenea kwazia niandika kabalua mwonge lango tumedena and one the na 60 na ndiazi adunia mba yoyo na nege mu ofisini adunia zumwe moko sisi misilo mundu mezi ya kalile ya lata mundu mayenoka thank you so much na 60 that is enough. Okay ya mweso President William Ruto ena ndambuka yake okamba kwambia umundi
wakana ketha kitui wakatana kwa kama saa kuna indi wathanda tu maketha na umbano wa amama atongo ima ukamba kuya State Lodge county ni ya Kitui na indi yote ikula si andui ni chao kilo President William Ruto yuke wa address umundi ndeni watu wa ya ukamba utono mweta tutabie maondwelo tono mwa mapata na chief utobie le mituki nundu saa 3 saa 3 nateka 3 okay erambe nasi mbe ninda yanene mono na idieta ambaye akamba nitwa ile okutana nikwendwa nitwa na president ayambe yatua yake koyama koweni omonde na ndo waelesiano kutembea kamba uombe na aimina na mkutano wa leaders wa dhanda tu nyekela ndo nyakwa asembe ni mubea nondo mbe yitu pega ndo de na bikao kesa ile atoewa ivye takamba nondo to yako ni president kula ndinge to ina shares lakini president no wende na kuona nyakana ndio ya Kenya develop ondomwe kwa ondo wako wambe kwa seni asanda muno Musumbe Ruto nondo wa kosakuwa kukwata ni ndio na kuweta maendeleo kukamba chakeli ni kwasia malelo ala oketo to bingwe ya projects yake wila oketo to bingwe ya neto otanya nondo wasio lakini neto okoya o aende posisi ya nata mbe nondo pao kamba twina ochamwinge mono wakigo dam ta gwake dam elenge proposed kwa baya mubakane wa mwinge na barakadivi baya katika Tana River mesio need kukate wa kwa nikanaweza ile netwa provide kegu kwa kamba maitu na hindi kile cha mwiso katika ndo subject yesu limo na itu akamba nitwende neko dhuko bana serikali la yuveke katika kebela nono nionza kuwe na tuwe bika 2027 tukebanga tumanyana sio kula tulikonara lakini ebindani ye netwede serikali ni kanato bikiana kukela kila kitwa ile tena Musumbe ni zinu kwenda kebela wenda geba kwa totabi ninende none nyina ndo mapa mama si nikana tobikie no we try yange wa muno ya ma oversight nikana mabikie na kondoma bandu ya masako nikana tobikie na komanyai sio siendo ila sia ile tando mama si nendo nyako inene aba katika county assembly governor katweru kesi ya ikale ya masi ndo ndo makatereka asante babu kabu tukuya all the best thank you so much tukwa ku chief president waka wendeke mono tameba niso nindo wa salari ya Musumbe kuka ukamba witu gwonde wa counties 3 nitune yanda tembea kundokola kunge ati kweli ningeto dilani tena ilobi au ilobi ndaileto ukaba kwitu nindo nigeto abakupe nake na mwagyo kwa ate ilobi nogiye we kaila tekabikobaki tekasemba ama tekabika nindo tepakene na ilobi tease ni mubea na ni modoje all the best kambani nekana auke kutembea atwete omande ala kutwete kila waetewe ni plus nondwe nacho na sila ila wiki netwe na mubea nasio ila kwetho ndabingwa malelo aloko bingwa masilanga nomba iloko bingwa nengene to siona ila tetaziona TV ndiye semutongo mwemeto dimo kamule katika ona nomba izuni sieva nondo te ya affordable housing na nyenda siasa affordable housing tekasiona ila siaketwe soko ila osiaketwe ni sieva neto siga siko ya mutitoni neto siga kondo kuinge teasesio ndeni mobea na no nekieneza esu ile tambi kati asendu ila jute kasiona tangu independence itahaidhewa na teasia inde juju development line sindu ila ju siailete tailete edo na mecha sindu na tajuju ba kwitu masako eba kwani kego kita wachambe uongone ndam teimiona na ni yate yombesa over 2 billion na dizi yekiwata diga mutongo yolata ile to kaya atoje kotini pando ba udiona Musumbe ndoke akompensate yandu aye kana compensation tuweza tunini to yanene na ilasi ukete sia kwakenda okay yuju okamba compensate yandu asu nika nanda mwezu temione by come next year
tumye kiwu ano mama sagwe ya nie kuthanda nundu agwe na gwethe okuyuka ma factory nundu tailete na factory siana zitu ikakwata mawe imawe yani kwa ute asiai na kundukula kutabi kama lelo tondu tuweta lelo wati wa wetwa miaka ya hateni wala weta wa Makaveti Changala Uni Road lelo suni wailete nundu baute thenete muno na lelo ingi ila sindene wa account yitu ile awoke atopingwe yetesione nikana wethie tezio mwasesi 2027 temosizete kazi no thokomie na abikie kiwango kina tezize kana ni thokomie kana tinda neto etha neto thokoma one time etha no thokomie total na kwa tu one time to yongelo la vitu nenge ndeopo te wende na kujagoko. Thank you. Asante Wenda kiba nye ndaja seneta waya nikana nono nikana tudutile ando maitu mama sako mbesa na sidi wasina wasia yisia nosio na kusizia neza kula yolika nikana na ikisia mutumio na ageni ona enadina na ageni na ageni kusizia wa accountini tigeze kwasia uyeka oversight ya national government na keka ya county government no ikieneza mundu akuduta mundu ba oversight ni ndegio monde. Thank you so much nengi na kwenda mutungi amo bya nundu ndi mwitie na moka na mwatubya sindu sie maana muno. Asante. Na kwa kumusaisa mwendo ona kunena utungia mubya ani kwithiwo wethiwo na itu ndini wa mundu anatwetha tupa isi ndini wa kilungu cha amoka mwendo ni wa Samonza ni twithia na ndini wa bilingi wa Mauvo nyeni ta wa Caroline mweni wa muteti ndi kwendeo saisa museo wa ilungu atukombanise va Mutongoi TV na Mutongoi FM ila ni yongo atanio ya Mokambati Wanesa.